Ja kao jedan pojedinac, kao jedan od vas, kao dobar domaćin, tako se zaista smatram i smatram da su ovdje ljudi, oni iskreni, časni i pošteni, zaista dobri domaćini. Nikako ne mogu da prihvatim činjenicu da neko krade izbore, da neko na izborima želi da potplati stanovništvo, da ga ponizi, da ga potlači, da ga spusti do donjih, znači onih najnižih granica ljudskosti, čovječnosti, humanosti ili bilo čega, da bi sebe podigao na nekakve velike visine. I da bi sa tih visina upravljao sa nama. Mi, gospodo oligarci, mi nismo lutke, mi nismo vaše lutke, ni ćemo ikad biti. I dragi moj narod, probudite se i glasajte za neke druge ljude. Ako je prije 30 godina neko htio da nas laže, nemojte mu više dozvoliti da vas laže. Budite spremni za nekakve nove životne izazove. Život je pred vama. Ispred vas je sve, sunce, vazduh, nebo, voda, more, rijeke, bicikli, auta, bilo koje, na šta da pomislite, planine, sve je to naše. Gospodo, nemojmo više dozvoliti da od nas prave budale i da misle da smo toliko naivni da ćemo da povjerujemo u nekakve njihove priče za Republiku Srpsku, za ovoga, za onoga. Gospodo, vi ste prošlo vrijeme. Vi trebate da odete, mi želimo da vas izbrišemo kao gubicom, čak i iz istorije, jer jednostavno ne zaslužujete takvo jedno mjesto. Mi smo u svojoj istoriji imali takve ljude, takve naučnike, takve ambasadore u svijetu, da je mene lično, a siguran sam i većine vas, sramota što imamo ovakve predstavnike, ovakve ljude na lokalnom nivou pogotovo, a možda i dalje. Nećemo više dozvoliti, ne trebamo da dozvolimo i budite u jednom novom raspoloženju, budite svaki dan pozitivni, budite jednostavno pozitivni, ali na način da vam to sve godi. Nemojte da vam neko na televiziji plasira riječi tipa samo pozitiva, samo pozitiva. Ali to su samo floskule koje oni šalju bez stvarnog stanja tijela i duha. Ja volim kada sam jutros došao da popijem ovu kafu ovdje, da popijem svoj domaći sok i da pojedem parče pite što mi je moja majka napravila ovdje. Jednostavno želim da uživam, ali bez ikakvog opterećenja. I sada uživam dok vama ovo pričam. I zaista želim da budete sretni, da budete ostvareni u poslu koji radite, da budete stručnjaci koji mogu da ispišu svoju biografiju, a ne oni ljudi koji će imati samo da su radili to i to i ne znaju čak koji posao.